به نام خدای دلوان دلوین سلاو رحمت برکت دلوانی خدا لسر و توانبه گلی هوال و هوگیرین هجا جواجیزه این رساله نور ام گهشتنه گوتنا 156 بله دبن پردا وی گردونه دا پر تشتین بسوسرت هنه هیویا منن. Evet, bu kainatın perdesi altında çok acayip şeyler vardır. Bizleri bekliyorlar. Ev mirov zendike ku dê serberedayî bête heştin û ji hesaba sibê neyê pirsîn. Bu insan zanneder mi ki başıboş bırakılacak ve yarınki hesaba çekilmeyecek. Madem dime de nimetek hêjayî wekî îmanê bêhed heye, kalbîn jî xweş e, nexweşî jî xweş e, mirin jî xweş e. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetli bir nimet bizde vardır, ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Tevbegeha günehkaran dema berbangeye, seherdir ehli zembin tevbegahı. Hişyar be ey çavê min di dema berbangê da, oyan ey gözlerim vakti seherde. Emaneti Xuda bin, Xuda alîkarê we be gelî heval û hûgirên hêja.